Botswana ine ya lemoga ka go tlhokafala boitekanelo ka Botswana jotlhe. Moreetso re a leboga ha re simolola thulaganyo ya rona ya gompieno re simolola ka gone go tlhalosa kgang ya gore ha re bua ka tsa boiphemelo kana tsa thibelo boimana re bua ka eng gore mme le rre ba dumelana gore ba go atologanya bana jang mo lapeng le gone gore ba go kganna boimana ka tsela e ntseng jang. a o ka tlhalosa mefuta ye e leng teng mo lehatsheng la rona la Botswana e leng gore ya dirisiwa gone go ka katologanya tsholo jang. Mehuta e re nang le yone mo lehatsheng la rona la Botswana re na le dipilisi tse e leng gore di nwa tsatsi le letsatsi, re na le mokento o e leng gore go tsaya mokento le 1 in 3 months, be re na le lupu e tsena mo go mme for dingwaga tse 10, e be re na le mehuta ya di-implants tse di tsenngwang mo lebogong, re na le tsa 3 years le tsa 5 years, e be re na le tse dingwe tse e leng gore re di bitsa re le di-natural methods kana tsa tlholego, e be re na le tsone tsa loaro le di-condom. Mma re a leboga a o ka tlhalosa mefuta e mma ya tlholego e leng gore e teng. Mefuta ya tlholego e leng gore re na le yone ke ya ha mme a le motsetsi, mme ha le motsetsi ngwana o tshwanetse ra ba le dingwaga tse 6 months go a go tlase, bo go nna le e leng gore mme o kgona go dirisa matute a gagwe a tswa mo mmeleng wa gagwe, bo go nna le ya e re bitsang re withdrawal ke yone mefuta ya tlholego e leng gore re na le yone. Mefuta e mma jaaka ga ntse o e tlhalosa ke mefuta e leng goreng a e dirisiwa ke bomme kana ke borre. Mefuta e yotlhe hela ka ke e tlhalosa go na le mefuta e leng gore e dirisiwa ke borre, go na le e leng gore e dirisiwa ke bomme, mme bontsi jwa yone ke e leng gore e dirisiwa ke bomme. Mefuta hela e leng gore e dirisiwa ke borre ke dikausu le gone ya loaro. Moreetsi kwa lapeng o ka e bona ko kae? Okay, mefuta e hela yotlhe e ka bonana mo dikokelong tsa rona tsotlhe hela mo Botswana, dikokelong tsa goromente le tse di ikemetseng ka nosi. Ntlha tse o tswang go di supa tsone tsa goreng go na le mefuta e farologaneng ya boimana, re ka re botlhokwa ja gone gore mme le rre bo ba ka dirisa tsa boiphemelo ke leboga mme. Botlhokwa jwa gore mme a ba dirisa tsa boiphemelo boimana ke gone gore ha mme kana bobedi bo tsena sekolo bo ka ipolelela gore re dirisa tsa boiphemelo boimana gore re kgone go reetsa sekolo, re kgone go hitlhella maikaelelo a rona go etsa sekolo. Ntlha e nngwe gape ke gone gore ha e le rre le mme ba e leng gore ba santse ne ba gola kana ke re ke di-teenager, go dirisa tsa boiphemelo boimana go ba thusa gone gore mebele ya bone e itekanele gore tle ba tshole bana ba ba itekanetseng. Go ka re thusa gape gone gore mme le rre ba itekanyetse family, selekanyo sa lelapa, gore nyame rona lelapa la rona re batla re nna barataro kana re nna bane kana re nna supa hela mo lapeng. Ha re dirisa tsa boiphemelo boimana re dirise condom ka gore condom e re kganna go tsamaya ke malwetse a dikobo le one mogare wa HIV, mme bile gape le one condom e kganela le bone boimana. ha le ba botsogo mma le tsweletse jalo le thusa setšhaba le kopana le dikgwetlho di heng mo tirisong ya mefuta ya tsa boiphemelo. Go botlhokwa thata gore rre le mme ba tle botlhe gore ba tle go utlwa dithuto mmogo ka lebaka le gone gore ga gona o pegelo e reng a tsoga phakela le motho a mme a ba itlhela imile go sena rre. Yaanong go botlhokwa thata gore ba tle botlhe ba tle go utlwa dithuto mmogo ka gore le ditlamorago tse dingwe ga di setse di tla di batla rre a ba le teng gore a kgone go tlhaloganya. Dikgwetlho tse dingwe tse e leng gore kopana le tsone ke gone gore mme o heleletsa a tlogela mohuta mo tseleng ka lebaka la ditlamorago. Go gongwe go dirwa ke gone gore ka nako ya dithuto ka pele ga mme a simolola wa ba tsenetse dithuto tse di rileng, go na le kgonagalo ya gore e be gongwe mme a sa utlwa sentle dithuto kana go gongwe gotlhelele e be le gore mme gongwe ga a rutwa ka lebaka la etabele le teng ka nako eo. Mme go botlhokwa thata gone gore pele ga o neelwa mohuta o rutwe. Dikgwetlho tse dingwe gape tse e leng gore kopana le tsone ke gone gore bo mme ba heleletsa ba bangwe ba re ga di ba berekele, di sa ba berekele ka lebaka la gore kana ke tseye sekai ka pilisi
pilisi ya go teng wa tsatsi le letsatsi go ta go te nna mo go mme for 24 hours so 24 hours ha hela o bo tsa pilisi engwe ya no ha mme re ka mosa bana ka 7 ka mosa ona ka 10 ka mosa ona ka 8 ke gona ha ile gore boimana bo tsana teng di khotse tse dingwe gape tse leng gore kopana le tsone ke gone gore go na le dilo dingwe tse leng gore batho ba di bua ke tsona ka re ke di mitsi kana ke di tumelo tsa gore gongwe ha mme a dirisa implant e hela e tsama mo mmeleng wa gago be ya go tsana go pelong ga gona dilo tse dintseng jalo batswana beso ke gone hela gore implant ha re itsenya gona le ha re itsenyang teng e be nna gone hela go itlhela le bakala yone le hela mo gongwe ke bona gape gore gona le gore go gongwe gate mme ha a dirisa loop ngwana o kgona gore ha tla tsholo a tla tshotse loop ta la ha e sa le rona hela re le mo botsogong ga di se re re bone ngwana a tla tshotse loop ka gore dumela gore loop e tsengwa mo sebopelong sa ga mme o kgona gore a tle a misa period ka re bontsi jwa tsone di dira gore mme a se ka tsena mo setsolong ya ha mme a sa bone setsolo o kgona go akanya gore madi a le a ikgobokanya mo go ene bo gore a gore jaanong o nna leswe e be go gongwe a re mpa ga go ya gola kana re a re ka gore mme ga a bone setswalo go ra gore mme o tla hela molwatsa tota diwe tseo ba ga rona ke gone hela gore mme ha sa bone setswalo ga bo gona le se leng go se dira gore mme a se ka bona setswalo mme re dumela gore a se rutilwe ka nako ya ha ta go simola tsa go thibela boimana re lebeletse nako e re mo go yone ke nako ya First TV ke nako ya go itumela le ditsala le masika ma le go kola gago re lebeletse yone nako e re le mo go yone le gone go dirisa tsa boiphemelo e ka nna lefe kgakololo ya mehela ke gone gore go First TV a re se ka ra lebala botsogo ba rona botsogo bo tla pele a re gakologeleng gore dipilisi re dinwa ka nako a ke pilisi ya go phimela boimana kana ke pilisi ya go ya high blood kana ke a sukiri pilisi nngwe le nngwe hela a re enwa ka nako a se ka ra tsamara go iphitisa nnotagi e betla ka moso e le gore o lebetse le gone gore o tshwanetse gore o nwe pilisi ka moso go na le boimana bo e leng gore ga o itse gore o imisitswe ke mang bana ba sekolo a re gakologeleng gone gore ga go le First TV a re itshireletseng a re go dikokelong re go tsa go iphimela boimana re tsa botsogo re itshireletse ka nako tsotlhe ga go ka nna le kgonagalo ya gore o iphitlhele o tlhakanetse dikobo go ne le tlhakane dikobo e sa sireletsegang a re pele ga 3 days a wela e be re le ko tleliniki re tlile go kopa emergency contraception thank you Puso ya Botswana, puso ya Botswana, puso ya Botswana, puso ya Botswana, ine ya lemoga ga go tlhokafala boitekanelo ka Botswana jotlhe.